Hello Sopite, welcome back to Eimi Thusim. Duni AHIN Kilungset Thusim Taktakat. SOPI Hegou Haokip AHIN Suna. SOPI James Kipgen to KIPATHU KAHIN SODOH chu EIHIN ngai khom kit diu hi zin. Abula pat a chaina chan anangai hladin TEMNA kahin ye. Mitampin nunga gotham laile ngai lut lungset LOUPI athupi penin agel jivin. AHIN ahipoi. Kingai lut Kilungset Dihtah hi kichen zo lepo SODOH bebji hi nunga gotham laile iti Kilungset nin kingai lu zong lewhen kichen ting le achom be sozin Lungset ngai lu iti nu iti pa zong chu aki kheljin in sunga ke to mona aumdo theizin hi iji chun nunga gotham hon kichen zuwa kingai lut lo le Kilungset Dihtah hin khu manding zo hi kiko zo te ahi le tunin kichen chuwa kingai lut Kilungset Dihtah Thusim chu anangai pantaw hite achesa 2006 komin thangnom kiti ko khatna hin golthang pata le hoita rose kiti pa hin kosung nunga mel hoita le phata khat thingboy kiti khat hi ha ta in na lungse nin anadai le zengin ahin la kosung khana cheng khom hi je hun chun rose chu akisom lal nat adimin ana seido olovin phalsot pi chu gu thimin na lungse nin hi AHIN phan hung che chen ahile kumpapep sovin Facebook hung SODOH in nikhat chu erosin jong Facebook chu ahin ki honin ahung ki chimtan ahile alungse le deinu thingboy jong chu AHIN modo in hichun aman jong alim khat chu aga komenin no ye thing aga tin hile thingboy jong kipa ume nang ka kilo he urostin AHIN reply in hiti chun comment chun ahung ki dai honin ahile ahung ki uthe honin message langa ahung ki text pan honin hiti chun ahung ki hojing pe honin AHIN la khosung khana cheng khom ahi je hun chun aki mu to hun tingle aza hon achajin aki pel to ji honin khat chabe enjong lungsi na thu se ngam lovin hiti chun hin ko hin mang pe honin hi AHIN azo nam hiti again theita sangin tin erosin chong thingboy koma alungsi na thu chu kisung lal pumin AHIN seitan hile wang phat pi in sapi akolin thingboy jong AHIN no pin hiti chun Kilungset hin ko chu AHIN manghun ta na hi ahile amanin jong hiti chun Kilungset hin ko chu AHIN mangpan honin AHIN Kilungset hun wang chun mi het ding chu anop hon lo zein agu in Kilungset hin ko chu AHIN mang pe hon ta na hi chuban choma amani ma hi pathen thua kimang chajing ahi hlon je chun Kilungset na hlon agui hlun na ding chun Thursday ni la sele video online prayer call-in tauna mang khom chi hlonin chule Bible chong sim khom ji hlonin hi hiti chun phatlani ahung chalin hile Kilungset na hon chu ahung sang che in husunga mi ten amani umchan chu avet ule ngai dingin aking mo ovin AHIN la koi mabe senen ta san po ve hiti chun amani zong khatve vele ki hui la le in garden dunga ache je hlunin chule jathanga phata in erosin thingbo hi anaveng jingin a hi jan khan hi erosion thingboy te in chum khulai lenga aga chin hiti chun thingboy in sungmi te to nom ten aki holimun leng the anepin ahung pha nin chong leng the khat chu AHIN ke choi so bina hi kumla tha ahung chalin a hi le eros le thingboy Kilungset na jong chu kumli ahung lengtan hi chun ama nin chong Kilungset na hlun akumli thinna 22 February 2009 anniversary chu phai sunga garden mun khana Valentine's Day to aga mangthonin hi le ichi a kun chun khosung mi ten chung AHIN hetapin ama ni thu chu khosunga ahung ha ki sei le zengin hi le ain sung mi tevin chung AHIN hedo tapin hichun anu le apa teu chung ahung kyo ubin rose le thingboy chu dan thinga kichen sa dingin kinok tuna AHIN nei ta bena hi ni le sa ahung che na hi le
Rose le thing boy ki chen na dinga a ki tip now ni ko zong chu a hung thung tan a kum nga chan na 2010 kum chun pathin phat sa le in sung mi te phat sa na zalin dan thinga ki chen na kin chu thu pi tin na bol hun ta na hi phal le ni ko zong tui long bong in a hung long long in a hi le Rose le thing boy in song pathina konin go thil pe in cha pusal khol na me ni a hin nei thonin ichun Christian in sung nom chu ahin sim do thonin kipa ata in hin ko chu ahin manghun ta na hi ahin la leisi na kipa na jong sot lo tu ni a kipa na jong jing le thai le thi so na le ka na hin bok pai ji bangin ama nin jong hin khonom hin man lai ta honin Rose in nei pi theng boy chu ha ta in hungdam mo in sung chu lungkim ha sat na mei pin a hin tom ta na hi chun Rose in jong thing boy chu hospital a ding chun a hin pui ta na hi le doctor hon chong thing boy chu test zat a bol ta vin a hin la thing boy nat na chu a hedo thei ta povin chun doctor pan chong Rose chu a ki mo pi in a loi nu nat na amat do zo lo ta no le di thilanga transfer holding chun asai pi ta na hi ahin Rose chun sumle pai lama ha sana nei ji chun doctor ipi le chom khan hi na zo chanun hin chen phat ta di win ke man sumle pa hin ki holin cutting ka hin mu mu le transfer tau te atin kinop tu na ahin nei hun ta na hi alang khana thing boy song anap na hung kho se che in adam mo na zong thali thanga lam hung hin alal the jing tan ichun ai nei pu Rose in zong sumle pai chu ahin hol khomin dam na di hi polatin thing boy chu di hilanga din a transfer ta ven hi chun Delhi hospital a pha chom khat om zo nungun doctor hon Rose chu ahin kovun na in nei pi thing boy na hi kidney fail ti chu akal sang khat ki chai hi tai ahin ti pi ta ven hi chun Rose song alung akhamin again the na ka chun lungkim ken the na chu akibe che kinin hi chun Rose in jong doctor ho komen doctor kazinu hi aki zandam theidem atin hele doctor panjong henge ki zandam theiding a hin la condition khat bowa ki zan theiding hi kalchum khat I holwa chuting le I khel lo le ama hi dam thing thei ponte a hin ti pha chun Rose in chen gen thei to alung kim hlai na hi ni khat ni ni ho hung che zo ta na hi le kim point song adam mo na chu a hin lol che jing tan chun Rose in so alung don manin a in nei pi thing boy kidney peding chu newspaper le magazine le tu su dang danga flash a bolen a hin hol ta na hi alang khana acha te hunjong in langa api le pu koma ada la huna anu le pa mel mulowa om na so ta ji chun acha ten zong anu le pa thangai jin hin khu chu a hin mangjingun ni khan hi acha ten so apa chu fon hin bolun hepa kanu iti le dam ding ham kangai valove iti le na hun di tam ati bin hele Rose anu ubu ebingin athi su ta na hi chun amanzong boy na pile na pu koma nom ten na mun na nu hundam ba ding hetai a hundam dam le ka hung do hona no ma khom ki de hi all mo hi untim le su pumin acha te chu athamon ta na hi a hin Rose te budget le mi ho budget chu a ki hit wal je chun ain nei piling boy kidney peding chu poima tapun alang khana ain nei piling boy jong chun anat na chu atholal walin ata asa jong akim chu tul ta na hi chun Rose in jong ain nei piling boy chu avezo tapun gu thimin athi ki thi jing pomin alung gelin keila dam sela ki uma ka in nei piling boy hi panga na tholal tin aki oi tapun hi iti a kidney khel pe theding amulo phanen Rose doctor pa kom chun doctor ka in nei pi zandam theina ding hi lamdang umlo ham tin adong tan hi le doctor panjo ama hi kidney fail hin kidney khel lo le
adang upai thei poi ati phat chun aman chu a khuti le doctor ke a hi iman thei diu ham atin hele doctor hon chong enge a hi thei ama wang check up ibol masat diu hi atin hiti chun amon chong I rose chu check up a bolon hile imacha boina nei lo je chun operation bolding chule a kidney hun jong khielding chun a hin gong ta be na hi hiti chun I rose sei bang chun doctor hon chong ama chu operation a bolovin a kidney lang khat chu a in nei pi thing boy chu a to pi ubin hile pathen lungsit na zal chun operation chong hung lo thlengin thing boy zong a hung ol tom ta na hi hi chun ain nei pu I rosa la ahung tam do chu agel le thing boy zong agipa awalin I rose kom chun e o nang ta bong zia ka nei hi leisit chunga ka ki pa na len pe na hi nei lungsit no hi ka ki pa awale tin a sei ta na hi ab ta kon ho jovin thing boy le I rose ahung tam thing hun tan AHIN amani no pa hi kidney ti chu kal khat chi bu ne ya hing hun hi tai nini ni thum jovin amani chung in langa ding chun ahung to honin chinia ki pat chun kipa aten hin khu ahin ban som kit honin ahin bang set te in phat phapep jovin nu thing boy chu achesa 2017 kum chun ahin khu abejin chu ban zoma 2018 kumin pa I rosyong ahin khu abe kinin chunga pa ko ma chol do din ana chima sa hunta na hi head ding khat chu amani hi pen tha na nei che hi hun na ban chomin athi ka thonin Kilungset ta laki wam pho ta in ku amang thonin hi achai na din tu lai khang tha nunga gol sang ka chan khom pi hodinga ka sei nom chu hele nunga go than la ya Kilungset sang hin kitchen chuwa kingai lut Kilungset hi athu pi je ti chu ai pe ne chule amani Kilungset nu ko Thusim hi tu lai nunga le go thang wa zo ki hilnan nei chu hite Hello sobete ahi le hi chan hin ana chai hitin hi chi Thusim hi Thusim ta ta hi in AHIN athusim hi anha ki lung lo ze in them khan hi hin ki sim hoi bi ain ki SODOH hi zin hi chi Thusima sut khil sei khil bol khil omle ani ki ngai dam to te chule aban nang le SOPI James le aloi ho akona hin Thusim ta ta khat mothim ta lo ding je su hung ting ki ti biography Thusim khat in ngai ki diwa hi zin like share subscribe bol pumin ananga jeng hoite